principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye kutoka Alimong'oni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikoses chieme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogosoma wetera help higher education loans board nekibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana agotumia kumenye school ubulendagera na gwakane senyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi migutira sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Nagusugirio mwancho muligerero Getembe TV andonsia sore karibu sana sekiunga chinsa ibere chabono maragoba litukiriga rie sabato yitariki 13 mutinyi no 12 karibu sana rinde tunyareko yasanga kurwa ase chingongo ao me ye orogongo rwagusi na bwigo kurwa isiko yagusi karibu sana asinchira yavene chinsemo cha YouTube na bwigo Facebook tubwatirane asinchira engikirano kigimangoro kwa Matilda Obaigwa. Mwancho murigerera nekero ongochaka ekionga nigongochaka na roboti rogo ichana kigema ekero bono mujumbe omukuru bwebunge ya Lugari Musike Cyrus Jirongo bono litukoria rero chinsa chia mambia anyara gusiria obugima bwae asinchira ere iyo mubasokano gusegwetera aso mubasokano omobe wepara ekurwa Nairobi kucha asichinsemo chiria cha Nakuru nechinga kiecho nigobono egari eyo arinete guse arenge kwendiera omonyene yanyara gutumana negari enene ye basi ekyo kerera ere gusiria obugima bwae asinchira enka obuneyo korengana noyore omontereba wegari eyo enene guse basi nigo anyara kwerabuna egari eyo enke nigobono yarenge kurwa ase petrol station korende nekero yachiko soe para yaumerana omotwe ase omotwe kikerera omweshimiwa oyo gosiria obugima bwae asinchira eyo.
Mimi naitwa Teras Kamau. Mimi ni dereva wa Climax Coaches Bus. Nimefanyia Climax Coaches miaka 8. Na ile ilitokea usiku ya leo, ilitokea accident baada ya basi yangu na Mercedes. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station. Na mimi ninatoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugive, aliingia kwa mafuta kwa barabara na akaona pande yake gari zimeweka jam. Akaamua kuja penye niko. Tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Gari ndogo ilikuwa na mtu mmoja. Gari yangu ilikuwa na abiria 65. Wakati nilijaribu kuokoa, nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikanyaga, akakuja kama ameniingia. Baadaye ndio askari walipokuja ndio nikasikia ni Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Pole sana. Mwancho muriria gutigana nayo museneta wa kaunti ya Nyamira umusikie Okongo Omugeni nigo bono anyare kuboria abamenye betinsemo cha Luo Nyanza banyare wesokia asobonge bunenjire yomo yokumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yae yokoligia ekirugo ky'oburai ibwense kagusangana barabo litukoria rero nigo anyara korabuna serikali iga ya broad based nonya yabete gikoria chira chinyinge nigo bono etaraba kegochikirania korengana buna banyarete koteba abamenye betinsemo kubwa muno abakenya asobomo. I know kuna mazungumzo mingi inaendelea ingine kuhusu broad based, lakini jamani, before you move, before you commit, before you say Ruto, hata uliza wale mnakaa na yeye payslip yake inaonekana namna gani? Payslip yake kama namna gani? Payslip. Sisi hapa tumenyoroshwa, chai yetu tulikuwa tunapata 40 per kilo. Ruto akatuambia kiingia tutakuwa ni 100. Watu wa Kisii, mlikulia ngapi mwaka huu? Ngapi? 10. So tusikimbie sana kufuata yule mtu wa promise after promise. Promise after promise. Nyinyi ni jirani yetu. Mimi mwenyewe ni old. Mimi nimeoa hapa Awendo. And we are working very closely. Tulikuwa tunapenda, lakini sasa kwa bahati mbaya hatujajua nini ilifanyika. Kwa bahati mbaya mambo imekuwa vile imekuwa. Na sisi tumesimama na nyinyi kama usi 2013, 17, 22. Sasa vile Mungu amepanga, baba amepumzika. Lakini pia bado ujirani yetu ya siasa inaendelea. Sasa watu wa Homa Bay, si hata mkubali tu nitembee na kijana yetu anawasalimia, hata muone sura muone bila hako jamii. Mnakubali? Mnakubali? Tembee tufanye siasa ya Nyanza hapa. Tuone vile nchi inaenda. Ndio Kenya yetu. Mwancho murigiria umukonyi w'umugavana wa kaunti ya Kisii umusikie Elijah Obebo nigo bono anyare kuboria abarai na boigo kuba muno abagusi bonsi gusika abarai bari abachorira asebirogo na boigo kubachinga kichinyororo irinde banyare gwikirania emirimo eri ebarengete na boigo kagokono kurase kanisa ya Masimba SDA nigo bono boigo anyare kuboria abanyari bari okwana nerio gielimo elio kwegendereria. Abana baitu mora, please respect government. Sikia serikali. Ye taxi kurusiwa, taxi nere utokonya, nere wede tuwa kindego chiguru tuwa enyori, tuya karokolera manganyaka. Na bilibiyonsi mwa kwante mune chiye eria na yata korosi kwa mkora ngimura wea,
neri mwatebera gurango koratori irindi bintu bigwene tweko ba inoda twanze kumyokia abantu bakurigiye bangege gaiga nganko baseri tore na nobete nganda ababoli bono nichagandere muna tata mukakwana ndere ngawo ntoraigo basa ko assembly yo ntoraigo bona babata ba GMCA aba no baboli mbaba etiki bako koirene ahenjuti ko na 2027 umenye gukwana ya ingi ngukwana uyikumu nyali ba yasiku tobamo mune nyomba tobamo muna liboha na litoa nyako nyorubo buigwa kendi yonsi gewocha tobwato bo deputy governor tobwato bo chairman wa service board tobwato chiminister sa tunyali bali indu tuwe tobwato chiminister isa tubande babwate ibere ayaba naro yo mubwate ya musawo 1 onjali 1 yali bali 3 obasi 2 ni chief officers tobwate almost 7 mwisho de kana ari kolaka to tuabe ko morebe dio officer ngate bigaba na biko mwana oyo okoro kumose kurunza mose na lensa na go ta chiba chikaganda ngaita yamagenda ita yesiko ono turanye kuoga to akeli yongi ndia na gokonya baminto bintu byontigera gatigeronde emiaka ko ya ikikani yabe nyingi kakita bange miaka yako riki nanje kuma pa Nenkara ya irongo. Munenkara ya irongo, thank you pastor. Nande kumbe pa munenge tukike buche. Gawa natu akiti mutwale nga mwisonde ga tokola kwa. Onoteba mimi ni mchapakazi, wengine si wachapakazi. Kani ngo mchapakazi, ngirinda ko butero, kera mchapakazi ari ko butubaye de. Ama ene uzoboli. Onde kwinsi ekumuswali yako tabanga mtoto mzuri mtuzu. Omwana muya abangi na muri ko mwana mbyage tuwe weka munu. Yes. Nake nari ko sabanga anye tutabaza ko nje no muya pasta na no mororo na ne kwanza bera matega akire nake tanya ko migantige nake ndaba asiri ndendere abanyari bari umuriro yo reke anje asiri ranjera rumuri. Kitako kyanjera mati. Mwangu atafu. Irinde nake myaka yite ko jagoika ntu wakikutakata kuetana yo. Na ntu takwa kuboichi. Kwansho murigiria kubwatikana n'ekingwana ekyo nigobono omo MCA upwechinsemo ekyo wewodi ya Masimba omosike Bose Mairura anyari kumucha chinkwana ekyo chomukonye obomo governor na ase atebire buna omosike Obebo anyari kubasika abarayi bali abachorire kubwa mono aba MCA na bwigo abarayi abakuru buna bono aba waziri kurwase orogongo rwagusi nigobono atebire chinkwana ekyo chintindi njibono yati kubwatokwa kurwa ase omukonye obomo governor omosike Obebo na kubwa mono korwa ase chi sinagogi kakubwatoka ngane yo ase chinsemo chire cha Facebook nigo atebire nerebuya aba waziri abakuru banyare kwewa amaskani ali abwenerete nabwo gononye naba MCA banyare kwewa chinga kichingororo banyare kubulia nabwo igoko kwena no bokoleri gochase abamenye bechi wodi aho bali babete bakubachora. Mwancho murigiria gukwira wikase kaunti ya Nyamira umwanasiasa Walter Misiri uyurumo wakili nigobono anyari gukwanira obukoriri gusi amagendero imeye bunge ya West Mugirango asesokire na kumochia uburayi bwabonoiga ase ebunge yo enene na bwigo nekero anyari korabuna ebunge yo yabere ase emyaka emenge nigo yabirike utwara abarayi abange kurinde nigawote basamatuka yaiga gusasa makia yaiga nigo burayi buraro butarikwana na obukoriri buwenerete kusibwa isaine uchase abamenye bechinseme cyo muri keto fatiga digisemba no roboti oro asinchira engekirano kegema. We want leaders who work for citizens, not their stomachs.
Leaders wengi wamepotea sana. Ase entunda yende nigo oburai bwa West Mugirango bwa mochiwe asugutabaroro kwa magenderero yechipara chingia uyo bwango mono wesokya na komochia oburai obwo n'omwana siasa azereta wortamisire oyo nere obwatwa bote asekerogo kyobubunge bwa West Mugirango oyo otebire bunge ya West Mugirango nigo yachagitiwe emyaka emenge yaerire korende nigo yagendereire gutigara maega asenge njoyo burai obobe. A constituency been created 1966 from the larger North Mugirango constituency. Nakuruabo, West Mugirango has had serious leaders. Akina Andrew Oboja, ambao wamekuwa waziri, wamekuwa na baba Thomas Mung'are, fatole baba Benson Kigoro, yule sokore ane, na bande baba Murara. Mutali wanja tuira ni maskani ya West Mugirango. Tunataka tumuaddress Mheshimiwa Rais na tumwambie namna hii. Wananchi wa West Mugirango wanauliza namna hii. Ile mabarabara mlitoa kwa mpango ya serikali kama 400. Kwani sisi hatulipi ushuru hatupate hata moja? Ngwanja mole toba tome ajoto sabera. Ekyagero muchume nasi yetwe. Ono nende ngakitoka karalende. Ndoko batomalende agosiyunjenge nenjo saba. 2027 ya bantu baminto njengo saba monkonye. Kukwanira igoro yechisemi nigo omowakiri wortamisire ari naya imeye bunge ya West Mugirango. Shule yetu vile mnaona inakaa namna hii. Kuna kuanga na capitation ya schools. Na kuna pesa ya development. Mbona tukitembea Kenya yote tunaona iko mashule mzuri, majengo mzuri. Wananchi wa Nyamira tulipi taxes. Fikishia ujumbe hiyo president ya kwamba pia sisi tunataka mashule mzuri ambayo imejengwa vizuri. Gostari bega bantu bamindona. Ayonzi nigo akwanetwe abwigoro ekero kyomonyiga ojamuri ase eskuru yoboroso ya Bunyunyu abwase ensemo ya Basai na barabwo pesokire na goteba buna obokurumi na bwo boiranirie amagenderero maega ase bono bayeburirie serikali korya chinjira chigukora obokurumi obwo gokiania rigoririo bogima na boigo koroisia amabaga yemeremo anene asabasae Sababu nchi yetu imekuwa na corruption sana. Ukienda mahali huwezi pata kazi kama utapana nini? Tupenda kitu kidogo. Sasa vijana wetu hawana hizo pesa. Na serikali yetu itaki kushughulikia hiyo jambo. Job opportunities, kazi inatokea lakini sasa watu wenye wanapewa kazi ni wazee. Somebody amefika 60 years, bado ndiye anafanya nini? Anapewa kazi. Kijana amesoma hapo nje baadaye. Kijana wako amesoma hapo lakini kazi imefanya nini? Hakuna. Mtu wako kwa ofisi ni nani? Ni mzee. So tunataka wazee. Pea vijana kazi. Pea vijana nafasi wafanye nini? Wafanye kazi. Serikali yetu inataka deal na drugs in the community. It is killing our fellow youths. Our fellow youths wengi wamekunywa pombe. Our fellow youths wamekunywa hii kitu tunaita nini? Bangi. Hawezi fikiria the future. Chinkaki echecho nigo bagendereire kuboria omugusi agenderere komwa maguru oyorache koyirurukia ebandere yekyama kya Jubilee Dr. Fred Matiang'i asokoria ekerogo kyoburai bwense mwana ominto Fred Matiang'i gotaratol nere gotaratol na Fred Matiang'i gotaratol nere kwa sababu Fred Matiang'i akiwa president hata huyu madam na waheshimiwa hao wa serikali watakuwa na furaha kwa sababu yeye anajua kuchunga serikali na kuchunga watu ya kwa sababu hivyo kwa sababu noruto Kingo reporter Gatembe kuroiga bogichora West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba Wancho boligereria gutigana nayo na sensemo yoboremi nigo bono gose gukora oboremi burio bugwetenenera na bwigo kwerigeria emiremo nigo bono omurikito Gilbert Kobi anyara gusanga no muremi yomo bwechinsu manyikanete buna Emmanuel Makambi oyo bono onyara gukwanera igoro yoboremi bwechinsu na kagusanga negitasene kiga nigo anyara kwera buna abasae abange nigo babonete gosegeto asechinga kechigekera ekero emiremo etaiyo banyare kweriga asogosa
sana asa mang'ana yo burimi nabo igo nigo anyara kora buna nonye ne chigasi chia bisi nigo chire chinkongu konyora kurinde aso burimi nabo ekoba raisi roboti rwasinchira ekobwatia nime ase kenyoro kia metembe asitoko monyora omuremi oyo igo omeganite muna Emmanuel Makambi nigaro omuremi bwe chinswe nabo igo nya kobaga gutuga chinswe gwetera na anya kobaga kugagacha amabwago ao anya kobaga gutugira chinswe echiga litukulia rero nigabeka muraba yase ndani yemo nabo igo kugania kubeka nabo igo gosamura chinsu chia yase ogochibwata lyanya kobaga kwenyorere bitoki naeresera uyo buremi oboiga nangiye tungetiase oburemi oboiga bwaye sababu asobuma kibo tibakoina inkikera fiti yo konyara into bado buremi bari kibona njera njya to buremi bw'ekinzu afuna ite gukora era nya to buremi bw'ekinzu ni bokongira uya ande bokongira ikinke wasababu atukama ko nyangu boka mambi ana kirutera aya nane gwika sasa ana kirutera amaro ibona kirayute mambi na kiri mugondo akire bona akolire ina mayo cyara nyirango rangira ina kirera niga goteba buna oburemi obugonya koboko mukonya asichinga kichintambe asanya ko bagutuga chinswe echiga asegeka getariga kyaboniga lakini wasanya kero kwaro siri wangujigabwe ndaishi kwa sababu baro kuriye ndaga origi ina fingerings kimaru je chinswe ubeke kwa bekire ndaga no kuragiri wano hande wana tonyore asaye ga chinswe jo chitire muna moroche ga sijire teiga nani garake asa abantu se bese ribere rimo kokobeka ibitengo bya matoke bitengo 10 kenyara bitengo 10 bitoke bono 10 hata kama ngo nsimya moja musini kwa sababu akordinary rabambwate geiga atangari koba no ni pesa no jam kenya bono simya moja musini bitengo 10 is 1000 befana di mwaka wakaji ukombe 1000 befana di mwaka neri were yagambe kinzu 1000 ime era 1000 kimbio kere kinzu 800 700 mwa waka 700 tubekerense disi beauty tubekere beauty by abis pisia biye nsuto nyoni beauty msana lamo konyana no bati kintu kinga tiria tiende janda bafu eje jibono gira okonye kasa kosomira umwana igoro yo kuriye ya kigasi cyobisi niga usabanga abantu bose benya ko bakwegera kigasi cyamoko nabo gukweba ogosemera igutera na kigasi bakonyara ko bakora mbaganya bakikunyara ko bakuri ku kigasi cyobisi ite wake gasi nengi kurikwa yone gasi ya Kenya bono situikiro gimobuga Kenya ntubwa tigasi yo kwegena amte usira bangira nkora na agite kora baminto bari gasi ya serikali ogize kinyingi guspende cyoro kwa mayakonyora kibasire kinke mono akibone gasi mneye igante byekinzu tuake mutawaka o wakana viti times 100 ikine kinzu kwa gesa kwanyore tutukumieti tukorigima asigasiye kasi waye otebya wasaya ebigori ebike tabata tanyo gutara para injo tungwane gasimneye iga gasire engiya enganyororake toya mapata ito alera istagwa na tyo kurikwa kurikura edu kayange niga sabiro kubwate sikunya ko bako baroro asugo chikukinia oburemi we birengo ao munera nyako bakweresera anyako bagakora burengwe kwanyara bo kwasangirirwa bakonyera abana ngara mutumisi aho nyumba akobererera raisi asera abami twese bwana abire nje ubwo bwemboro buremi bure raisi turakore abantu tubwate emigunda emeke nigo bona bagotokonya bwangu nukugenda kuba bange ngoburimi obwaye mbochikunyana ko boko bekero keliki yago kya saba sana nabo igo abande bakagerete nga egasi yobisi ne yoke kunyana ko bekorete bitoki buri botereka teme kurwa sekenyoro okya metembe ime omochoge burabu account ya kisa maritana nche Gilbert Kobi Mwancho burgeria so roboti aurora ya Gilbert Kobi nigoto kugenda umutima ukomoke irindi tokwirana tunyare kurigeria gatia yande kubwa munukuro ase serikali enene tobosa guska kendera kubwatia ekionga ikegera nkegendere tebyo ta Matilda Obaigo
Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali chiloni cyogo soma wetera HELB Higher Education Loans Board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full intabana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kosi obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kosi 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Karibu sana nendo mwancho murigere asensemo ya kabire kionga chinsa ibire chabono omaragoba nigobono umurai wiki makiria kya Wiper Patriotic Front omuske Kalonzo Musyoka bono anyare kumochia enchira eserikali eyega yomuske William Ruto egotumeka chinguru konya chi company ao nabo igo gutekirania chira buna ase kosebuna ya anyare tegosira anyara tukorera abakenya achirecho na nigo omuske Kalonzo anyara gukwana ega ekero anyara kumirana negati abaraye korwa ase chinsemo cha aboikoyo na boigo nekero anyara gotabuna serikali yiga gekogendera iga abakenya mbachie gosiria mange osa abakenya mbanyare komocha na boigo koborwa no burai obuya. Tui was a businessman. He was not a deal maker. I cannot say, siwezi sema kwamba ni mtu wa madeal. Unajua mtu wa madeal kidogo ina connote some negativity. But Tui Dena was a very sharp business person.
pahali ambao huoni biashara atakuja kaa na wewe na atakuonyesha kuna biashara. He will come to the ministry, but then ilikuwa katika, especially ilipokuwa fisheries na industrialization, alikuwa anakuja kukaa na mimi, si nyumbani, si ofisini, na nakwambia vitu ambavyo viko katika wizara yako ambayo huvijui, na nakwambia hapo kuna biashara. He was such a smart business person. Na kitu ambacho sifa kubwa ambayo imemiminwa hapa ni moyo mkubwa wa Tui. Tui simply loved everybody. Mimi sijawahi kuona Tui amekasirika. Mwacho murigerera gwasobo kwabira asoro botioro nekira ukoko bo riabuna omoske Kalonzo Musyoka anyara gukwana yego sekirari gusangane gati ya Burayi kora asichinse mochiria egesaku kya bayikoyo nikubono anyara kumoche Burayi bwa omoske William Ruto na kwarabuna nigo botaraba bogwikirania kubwa mono chira chiria anyara takobaka kulira abakenya. Kana ulisikiliza the whole speech more than 1 hour ya William Ruto, president wa Kenya, akiandaa nchi nzima na kufanya mengine ambayo hayaeleweki, kusema ataleta 5 trillion outside of the budgeting process. Huyo ni wizi, si wizi? Aende asiende? Kumbe nyenye mmechamka. Ama aende akiandanga? Aende asiende? Mko tayari? Unaona kwa mfano, and it's good they store Mbeere, not good, it's terrible they store Mbeere North and store Malava, and walitumia everything they could imagine about misuse of state power, including every cabinet secretary, prime principal secretary. They spend in one constituency called Mbeere North in excess of 600 million Kenya shilling. Unaona Safaricom anauza eta song. Kwanza hiyo East African Portland Cement value yake ni over 70 billion na ameuza 2 billion. Na hiyo ndio anasema ata create sovereign wealth. Sovereign wealth ya wizi. Safaricom hatutaruhusu uzwe namna hiyo. Power, there's also East African, Kenya Pipeline Corporation, a strategic national institution ambayo ni manufaa ya nyinyi vizazi vyetu hawa and future generation. And when he says he wants to make Kenya a Singapore, hiyo ni dream, hapana dream. Hata amesahau mimi na Kibaki tulianzisha Vision 2030. Because by 2030, Kibaki's administration na mimi na hata Raila ambaye amelala, tulikuwa tumesema Kenya should be a middle income country. Before you get to first world status, you have at least to achieve the status of middle income society, a middle income country with the citizens enjoying high quality of life. Sasa hiyo Vision 2030 haijui, haitambui, aongee juu yake. Before you get to first world status, you have to give your young people employment. Amewapatia kazi ama hajawapatia? Kuna kazi ama hakuna kazi? Alafu anasema ni fire si fire. Nechinga kichecho mwancho murigera umuske Kalonzo gukwandra ewizara y'ichisemi nigobono anyare gukwanira ubututukano bubogendera tokanekiwa asumuroberio yiga umuya wa masomo muroberio CBE anamono borokiwa bari bakorete grade ya kyanda gocha ase grade ya 10 nabo igo nonye na borokiwa bagosase chi university bututukano bubogendera tokanekiwa nigo anyare komochia umuroberio yo nakubore buna ewizara y'ichisemi nebonete kogororayo nabo igo asensemo yobochono nekirago tabuno muroberio oyogenda tukoleta obokongo obonene ase abakenya noro nobonete kurikirirwa asinchira ire eyoboime. Education system is a mess. These days, if you score highest, unachukua E. Unakumbuka under the other ranking system, ukipata A, B, alafu unapata E, so umeanguka. Sasa Ruto anaangusha kila mtu anasema E. Exceeding expectation. Hiyo ni kitu gani? Exceeding.
honestly, and I used to be Minister for Education. Alafu A inakuwa approaching expectation. Jameni, mambo mengine haya, before Kenyans get used to a system of education which has no recognition anywhere else in the world, we have to interrogate all these things. To interrogate for the benefit of these young people. I'm not saying we do away with curriculum-based education system, but we have to interrogate it. Sasa shule zinaanza Januari, capitation imeenda chini. Nimeona waziri anahusika na elimu akijaribu kutetea. Mwalimu yote ataenda aanze kutisha wananchi watoto wengi because from the poor background, a lot of parents will not be able to afford. Your university education is already messed up. Ni kweli si kweli? We used to have central catering unit at the University of Nairobi. Right now, sijui this ban and this ban. So Kenyans who have qualified to go to the university in excess of 500,000 are not able to get to university. Now wakifika kule, they are not able to even pay. I have a driver kwa mfano. Mtoto wake amechukuliwa Embu University. He has no way of paying close to 200,000 shillings. Kwa hivyo hii mambo ya kunyima, and the right to education, it's a basic right. It's a basic right under Constitution 2010. We will make sure we will not allow William Ruto to mess up with education. Health is already a mess. Ni kweli? She. Haijulikani. Affordable housing. Look at people are developing privately. It is the business of the private sector to develop housing. Lakini hii, of course, hatutabomoa manyumba hayo, lakini we will call out the cartel leaders and to make sure executive order number 1, no overtaxation. Mkenya hata lipa hata ulipwe ukipata kazi yako, your pay slip will get raided by Ruto. If you are getting 10,000 shillings, 5,000 ni kodi ya Ruto. Na omojumbe omochore gwetera kiama kia ANC omusike Joseph Odena Amisi nigubono anyarire korerwa na boigo kwenigwa rituko oria rero. Mojumbe uyu nyarete gusire bugima bwaye gwetera ase omubasukano mube bwepara chitariki 5 mutinyo igo ikomena na kabere nigobono anyara korerwa na egati ya barai bakorawa no speaker we bunge no musike Moses Wetangula oria we bunge ya Senate musike Amason Kingi na boigo negati ya bajumbe na barai Vande Abange na basani na boigo ya mate abo banyara kumurera buna umurai oringi oyubo mokia kegema digasirire bugima bwae kabate miaka 50 na 5 nomo. Tui was a businessman. He was not a deal maker. I cannot say, siwezi sema kwamba ni mtu wa madeal. Unajua mtu wa madeal kidogo ina connote some negativity. But Tui Dena was a very sharp business person. Pahali ambao huoni biashara, atakuja kaa na wewe na atakuonyesha kuna biashara. He will come to the ministry, but then ilikuwa katika, especially ilipokuwa fisheries na industrialization. Alikuwa anakuja kukaa na mimi, si nyumbani, si ofisini. Na nakwambia vitu ambavyo viko katika wizara yako ambayo huvijui, na nakwambia hapo kuna biashara. He was such a smart business person. Na kitu ambacho sifa kubwa ambayo imemiminwa hapa ni moyo mkubwa wa Tui. Tui simply loved everybody. Mimi sijawahi kuona Tui amekasirika ama amekasirishwa na mtu. Familia ya rafiki yangu Mheshimiwa Dena, Mama Eileen ambaye ni mtoto yangu, sikujua kwamba bibi ya Mheshimiwa Dena alikuwa ni mtoto ya nyumbani. Na aliponiambia ameoa kule kwetu, hakuniambia ameoa mtoto ya rafiki yangu. Nimekuwa hapa na kumuona Profesa Adrian Muhebi ambaye ni rafiki yangu na mshauri wangu wa karibu sana. Kumbe yeye
ndiye father-in-law ya Bwana Dena. Pole sana my daughter, ndiye son. My brother Adrian, pole. Familia ya Dena, pole. For we were relatives, yet not every relative becomes a brother, a friend, and a confidant. Ours was a David and Jonathan kind of bond, one written at creation. For before I formed you in the womb, I knew you. My story can never be complete without the many chapters that bear your name. We danced together, we shared nyama choma, we traveled far and wide, we courted wisdom and long conversations, debated deeply. Mwancho murigereria na okusaba nyasabe kengoro yaya ase agia na boigo nonye no mujumbe omukuru olugari omusike jirongo nere nyasaye amubeke asagia wikira bono tokora ikionga chinsa ibere chabona muragoba kiro chabutukire chitageke 40 igoro iyi chinsa ibere mwancho murigereria tomera nande sekionga chinsa inye kuroko Matilda oboigo biomuno. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na we go Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali bakore chiskuru cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana gotumia kumenye skuru ubulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo naba bunge unabaona mubungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inda abana baito January intake negendereta abana bali bakaso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na applications inchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetera chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068.
Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Nabonta getoko tanga senyagitari ya ituni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyoroka so monubwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa so motwe paka magoro inse, tualigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Toko nyora chirichia zero function ya abnormal twako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonya no mochando bwa